King siyudad ng Angeles, ibuklat siya in publiko ing bidding para kareng pisaling saken at motor al maluwat ng maka-impound king City Hall compound. Ay ning detalye. Bang mabawas, larempakatamba kasaken at motorsiklo, king impounding area, king Angeles City Hall. Ipatupad ning lokal na gobyerno, ing bayong panuntunan para king masaleseng pa mag-dispose kareti. Inyang September 3, pinirma ning Mayor Carmelo John Lazatin II, ing Executive Order Number 14, Series of 2025, magtakda, king implementing rules and regulations o IRR para king pamanibala, pamamisali at pamag-dispose karing may impound da saken a makatuki king national regulation. Agpang king EO, reng saken makakwa kilog ning 90 days o 3 bulan mi pailalamla king public auction. Kay batyang pepalwaling abiso kareng lokaladyaryo at opisyal website na ning syudad at kareng bulletin board kareng pampublikong lugal kalupa king palengke at City Hall. Ing City General Services Office o GSO ing magtakda king minimum price dareng balang saken kay bat ning inspeksyon at tanggap rehistro ibat kareng interesadong bidder. Gawa niya iting open bidding nung rin ing kamata sa offer yang ideklarang manyambut at kailangan mamayad kilog ning 24 oras. Ustong kapamayad, automatiko yang madisqualify iti at tokyan ing kamata sa bidder ayang sinambot. Inganggang penakitan ibat king auction, i-account lareti agpangking regulasyon ning Commission on Audit o COA para king transparency. Ing City Treasurer's Office ing manibala king report kaugne daring anggang transaksyon. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.